na mungu nya kuga nga sairi jana ne re mpito bugati nyari bari jaje tukwenzi abandi mungu nya korera nga etubugato mo etubugato mundo munga etubugate sairi janda asana MP nga singe njatali kare ito maganda tayo. Let me assure you my people, serikali in power ne arogo support pakali tukulio mwezi serikali in power ne rera ko egento munabona mungu nya kuga nga sairi jana ne re mpito bugati nyari bari jaje bona yuwa ke bye siminga otakiri state house so egari ke tensa igamara goma nonya kore murengo munga yugo kutoka state house takiri ko kuwa kwanza kuga nga sairi jana nga no muntu munga ekara etukura bantu mbatinde all of them were sober naenda ga tukura chiarenge over 32,000 votes which has never been in Nyaribari, which means you know muyole chipara olemire niseko bane mari minyungu nyansanja yabikirwa mora mu nyansanja kiyama bundu nyanjwa nabsi nande gaita muina ali yende gasoka nyansanje kanisa oiche mi kambas nyamage nyaura minyingwa ya elire ogende minyingwa otamba ya elire ogende nyabyuto nyaguta rigena ya elire ogende lie nyabyuto kiyogoro nyabyuto ya elire ogende matunwa junction nyambunde ya elire ne chinde jinyinge ndanya ali kuba nemeriga asongo gasobo ebintu binda akorire mwabirigeli na muno enda abone pare chimesate egasi egende ta chipare chibona iga ne chi activity chinka jikorokwa kobeka scojex ne jigo tanga mari bakera go turumboka anya kogenda make munabone ya moyo tamba irege turumboka gyo na scojex bagenda orige li taraja yali yango sonsali onyegale iri inki mota yetena anda abakora toje sense moye viras Mr. Sair Janda orosiri virasi 85 in various schools agogole viras na ndo beke biro eyamwe yabo kyama bundu primary school ebirasi 8 ne biro the com primary school ebirasi 8 bigenda kali ebirasi 8 bigenda na sanda nyingi nyanjwa okolire jiri pair orosiri jidame torinane bona ande nkitu tagete